Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Biz yukarıda Allah subhanahu teala'nın fazl ihsan ve inayetle tefsir müyesser degan şu tefsirning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Maida surasi 6-oyatga kelib to'xtab qolgan edik. Shu yana o'zidan darsimizni davomlashtirishimiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin Uygurca kısa tercümesi: Ey müminler! Sizler taharetsiz bulup namaz okumakçı bulup turgununlarda yüzünlarını yuyunla, kulunlarını ceynikinlar bilen kuş buyunla, beşinlarga mesih kılınla, putunlarını uşkunlar bilen kuşup yuyunla. Eğer cunup bolsanlar, paklanınla, yani guslu kılınla. Eğer kesel bolsanlar, su can kılıngan bolsa, yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanlar yoki sizlarning birsinglar hojatxonadan kelgan ya'ni tahorat sundurgan bo'lsanglar yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar pak tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Allah sizlarga mashaqqatni xohlamaydi, lekin Alloh shukr qilishinglar uchun sizlarni pok qilishni
islom shariatini bayon qilish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. Ey mu'minlar! Allohning sizlarga bergan ulug' ne'matini va sizlar bilan qilgan muahadasini aslanglar. Ayni zamonda sizlar angladik va itoat qildik degan edinglar. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni Allohga bergan ahdini yuz buzishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan bandalarning dillardagini, sirlarini bilguchidir. Ey mu'minlar, Allohning haqlarini ado qilishga tirishinglar. Adillik bilan guvohlik beringlar. Biror qavmga bo'lgan o'chmanliginglar ularga adil bo'lmasliklariga sabab bo'lmasin. Dushmanlarga adil bo'linglar. Bu ya'ni ularga o'chman turib adil bo'lishinglar taqvodorlikqa eng yaqindir. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta savob va'da qildi. Xo'sh, ya ayyuhallazina amanu iza aradtumul qiyamah ila as-salah wa antum ala ghairi taharatin faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ma'al marafiqi wal mirfaqu al mifsalu alladhi bayna az-zira'i wal 'adudi وامسحوا رؤوسكم واغسلوا أرجلكم مع الكعبين وهما العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم وإن أصابكم الحدث الأكبر فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة وإن كنتم مرضى أو على سفر في حال الصحة أو قضى أحدكم حاجته أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه الأرض وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله في أمر الطهارة أن يضيق عليكم بل أباح التيمم توسعة عليكم ورحمة بكم إذ جعله بديلا للماء في الطهارة فكانت رخصة التيمم من تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم بطاعته فيما أمر وفيما نهى. Ey mümin boğallar! Sizler namazgı turuşunu maksat kıysanlar ve sizler olsanlar taharetsizlik üstüdürsünler. O alette yüzünüz yuyunlar, kollarınız yuyunlar, ceyneklerinden billa. Ve mirpak degen o bir buğum ki bu kollen bileknin aralığındaki bir buğum, yani ceynek demekçidir. وَامْسَهُوا رُؤُوسَكُمْ başlarınıza mesih kılınlar. Ve iki putunla, iki uçukla, Ka'beynle birle juyunlar. Ka'beyn degen, o iki Ka'beyn degenlik, bu iki biraz daha şokşayıp çıkıp kalgan, aşkarı körünüp çıkan iki soğak. Bulcun göçlen, kadem, arlık kadem, bulcun göçlen kademninki uçkuşluğa yerde, ikkisini bir uçkaştırıp durduğun yerinin üzerinde aşkar biraz çıkıp kalgan iki sunak. Bunu Ka'beyn deyimiz deydi. Eğer sizlerge bir çoğun taharatsizlik yitip kap kalsa, enindince ne bulunla gusül kışlan pak bulunla. Namaz okuştum burun. Eğer sizler keselup kalsanlar, ya ki sağ halet dikensizler ama sefersiz dikensizler. Yoki biringlar sizlardan o'zining hojatini ado qilib uburnidan chiqibdi. Yoki o'zininki ahli kepti. Suv topolmay qolibdi. U vaqtda qo'llaringlar bilan zaminning ustini uringlar.
va sizlarning yuzingni masih qilinglar va sizlarning qo'lingni u zamindan masih qilinglar. Alloh bu tahoratning ish kuchi haqida sizlarni bir qistab qo'yishni, torlashib qo'yishni xohlamaydi. Balkim Alloh subhanahu va taolo sizlarga kengchilik qilish yuzasidan va sizlarga rahmat qilish yuzasidan tayammumni ruxsat qilib berdi, yo'l qo'yib berdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo u tayammumni tahoratda suv uchun bir o'rinbosar qilib berdi. Bu tayammumning ruxsati bo'ldi, bu tayammumni ruxsat qilishi bu ne'matning tamomini qatoridan bo'lgan bo'lib, bu mun'im taologa shukr etishni talab qiladigan ne'matning tamomini qatoridan bu. U mun'imga itoat qilishlan, u mun'im taolo buyurgan narsada va u mun'im taolo eningdan chekilgan narsada ening shu toat qilishlan, bo'ysunishlan, mun'imga shukr etishni talab qiladi. Talab qilgan ne'matning tamomini qatoridan bu tayammum. Vazkuru ni'matallahi alaykum fima shara'ahu lakum. Vazkuru ahdahu allazi akhazahu ta'ala alaykum min al-iman billahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. والسمع والطاعة لهما واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه إن الله عليم بما تسرونه في نفوسكم. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga yo'l qo'yib bergan narsa haqidagi sizlarning ustunlagan ne'matni aslanglar. Allohning ahdisini aslanglar. Bardavom aslab turinglar ki Allah subhanahu wa ta'ala sizlardan olgandi bu ahdini. Allohga, Allohning payg'ambariga iymon keltirishni iborat bu olgan ahdini aslab turinglar. والسمع والطاعة والساعة والطاعة لهما ve bu Allah'ın Resulü bu ikkilen olan ikisi olan sem'i ve ta'a anlaş ve anlaşılır çekilip kılmasından onunla emeli cavarih azalarımızla bütün vücudumuzla boysunuşunu ibaret bu ehdini eslep durunlar. Allah buyurgan ve Allah enadın çekilgen nersin kattık azar kılınlar. Çokum Allah sizlar uni qalbinglarda yushugan narsaning o'zini nayt obdan bilguchidir. Ya eyyuhallazina amanu billahi va rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi ve selleme kunu qawwamina bil haqqi ibtigha'a vejhillah şuhada'a bil adl ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا يعدلوا بين الأعداء والأحباب على درجة سواء فذلك العدل أقرب لخشية الله واحذروا أن تجوروا إن الله خبير بما تعملون وسيجازيكم به. Ey Allah, Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman keltügeller, sizler hakikatini turguzunlar, hakkaniyetçi bulunlar, Allah'ın rızalığını talep kılış yüzüsün ve adalet ile guvalık bekçi olunlar. Sizlerini bir kavimge düşmanlık kılış, adaletsizlikle zorlap koymuşsun. Düşmanla ara, dostla ara, bat beraber adil bulunma. Aş adaletin üzeri Allah'a korkuşka en yakın yoldur. Dikkat kılınla. Nemeden zulümat, cebir selişten başkalarına bundan dikkat kılınla. Allah sizlik hannasını haberdardır ve o nasi karta Allah subhanahu wa ta'ala tigişlik çara ve ceza ve mukafat verirdi. وعد الله الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يثيبهم على ذلك الجنة والله لا يخلف وعده.
Allah Allah'ın Resulüga haqiqiy ravishda tasdiq qilgan, tushunputgan, uninga itoat qilgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning gunohini bo'pti qilib o'tib kechirim qilib o'tishga va'da berdi. Va oshning qarta, osh yaxshi amal qarta ular uchun jannatdan iborat bu buyuk mukofot bilan savob berishni va'da berdi. Allah herguz vəzcho tumay qılmaydı. Vəzge xilaf qılmaydı o deydi. Xoş, ayet-i kerimlemde qısqacha ba'zi bir balag'iy tarafli bo'lgan bo'lsa bir qita deb o'tamiz. İza qumtum ila sola. Ya eyyühellezine amanu iza qumtum ila sola. Yani buna da namazga tursanlar, yüzünüz yumlar, ayetning manzili bu chiqib qoladi. Namaz jay namoz turib bo'lgandan keyin Yüzgüzün jungla angin tartalanglar degan chiqib qoldi. Yaqindaqa emas. Asli namozni iza arattumul qiyama. İza arattumul qiyama ila solah demek. Sizlar namoz o'qishga bel bog'lasanglar tartalanglar. Yüzünüz yunglar, qo'lingiz yunglar, jaynigim kaychilik. Ma ila ma'aman da ilal marafiq ma'al marafiq demek. Da. Ma jaynaklan bir tutam o'tkizib Ee, bunun da hem ya, pilni pillenço irade kılışın ihbar edildi. Bu yerde musebbepni sebepni orunu turguzdu. Musebbep kayısı namaz. Ee, musebbep nime? Nime sebep namaz. Sebep namaz. Ee, bir yerde musebbepni sebepni orunu turguzdu. İkisinin arka bir alakı münasebetini cehdedim. Ee, buna da namaz nime sebep taharet musebbep. Namaz sebep taharet musebbep. Ya da sebep ne? Musebbepnin ornuda. Lakin musebbep ne? Sebepnin ornunda geldi. İkisinin arasında bu namazla nime arasında şu taharet arasında bir münasebet, bir mulaeme, mulabese, boğaşka. Ayet-i Kerim'de hem nimba icaz da yapıyor. İcaz, itnab, musavat yakımı yapan okan balagatta. Biyatçı icaz bil hazb bayına. Yani demek ki iza kumtum ila salati ve entum muhdisune taksilu vucuhakum diyen buldu deydi. Hoş, bugünkü dersimiz muşunların kipaylimiz. Dersimizdeki Allah halısı devamı et olan buludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.